Menyongau PJM Yasai Convener Jubilee Planning Committee sa ide hibak epamnang. Pangsim babu, Adam Jongba, ane dia bu speaker, hado kuima kunyak Baptist Golden Jubilee dia Ocean Delegate Land bay, ane hado kuima bu kunyak lung pemenoklan. Awang na hado Jubilee dia bay bu KPP ke pangsim pang mu bua 38 churches and fellowship. Ani hado kuima bu alau jalan pemenoka 20 bayangnya. Kada delegate kada sang doya 178. Oke, bayu ngawan janet namnang. Minyok lang ngau meh. Uang na damane kawang pada minyong paha. Hadaw kuima konyak Baptist Church Golden Jubilee ya laksine 2019 Pangkim tai siang me kemadiling yang kuima ngobu konyak yoma pem bata sewang bu ada konwen pa tamsi bu yang boy mulane sinang 2020 hay 21 katong lian takai tai siang meeting ya okpe hadau Jubilee ya ok lak sia si mong sang ngobwa kawang pamoy mantam me jadi hadau cuan semai sengai Jubilee kembat akan ngoi tamuda tamane kawang pada minyong paha tuman pumenoke nan piang buki haksiang nyik buki speaker iwo yang konyak pumenoklan fellowship lan singjau mai mau lo ya boy noman sangyak mong ko nan win bu singjung ni win da hado Jubilee de pai ok pu jing noman de minyong phanang pai bu sa ji noman ngau yak chai jing no hilak pa minyong phanang speaker im wang yang part o sin part phaya be kada janoi asai be hado pai tambu jing ne kuima ma wang ne sau san yang mulan hado lan do minyong phanang ani pat me yu ombu lung mai lan kuima konyak pangjim wang bumenok wang balan hado lan do pai jing ne minyong phanang. We are grateful and thanks to our respected General Secretary Nagaland Baptist Council for your participation and prayer for the Konyak youth. May God bless you. We also thanks to the media friends for coverage of this Jubilee event. Pumenok delegates lan ngani yan buai yo ching pumenok ke kuima konyak pumenok ke kawang yang Islam inang ai si iya anyo numan tai bu ke alam ni di me ngo ching phan ching me iwang i ngoi bu hadau ngo na ok ching mai lam leng hadau kawang min me meng win pha hadau Jubilee dai dam ok lak sing ne apai jambu Secretary shop komadilan numan kaya hadau nam noi hadau pia kembang ngoi damu de menyong phanang pase woye pumenok kadalan oh sin mai dam ya nan winbu sa chi chama phong hadau da dam yong me so dam bu jing ne kuima wan kon me ching nui bu
konyak noksalan, konyak ulom balom de hatu I tamnang. Once again, thank you, every one of you, and may God bless you all.